King lagyuning higpa, amponing anak, amponing banal ay espiritu. Amen. Ginoong Esus, at syuke punge ni Keti, ban makyabing magmasusi, king liturhiyaning misa, anting pakibat king kekayong panagkat. Daptan yu iti anting kapigaganakan kanako. Salamat po Ginoo, king pamikatagon sambanda ka, kaniting paralan. Salamat po king pamananam king kanakong puso, ing grasyang pagdulapan, ing kekong presensya, karing sablang makatipon ngeni, king banal mong amano, at king tinape at alak. Dinatang ko po ngeni, daralan ing kanakong kasalpantayanan, maging ko po sanang makabuklat kaisipan, king malumane mong dapat. Ibuklat yu po ing kanakong kaisipan, king banal mong amano, at pakiramdaman iti anting personal a panagkat. Tatas ko po keka ding sablang pamangailangan ko, amano, tula at kasakitan. Maniga po king kekong saup at grasya Ginoo, ban maging kong mas mayap pang tao. Pakiramdaman niyo po ing kanakong panalangin kaniting misa. Tanggapan niyo po anting may nakong hain at ibayo po kapamilataning kekong upaya. At king oras ning maging katawan at dayame ing tinape, anpon alak Ginoo. Saupan niyo ko sanang ibayo ke ing sarili ko. Pupurian, parangalan, at sasambanda ko po king mabilog kong pangatao. At siyo ko pungi ni Keti, king malmong arapan, kambening tula, at sayang makirake, king banal mong dulang. Yanasa.
Kaya bedala po karing panalangin tamu ding makatuki. Para king kapasalamatan at kaidunan ding makatuki at ding karelang familia. Mary Claire Mendoza, Jose and Juliet Rivera, Joel and Ann Hinco, Josie, Jack and Jimmy Hinco, Nicholas and Amy Sigat, Gosum Dulay family, Peter and Aurora Turla, Vicente and Juanita Regala, Marvin and Cheryl Regala, James and Margie Sutphin, Dave and Maricon Sturwalt, Brian and Marlene Leiter, Rodolfo Cuenco, Minerva Bisda, Concepcion Charmaine, Cariza Marie, Ronilo and Jennifer Bisda, Cecilia Cruz, Arcel and Shangri-La Gilas, Francilyn Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, Jonathan and Kristen Salonga, Jericho Stephen, Joseph Alfred, Mahiel and Avelina Salonga, Marcelina, Diomar, Ivy, Ashley Ginro, and Aldrin Paul Santos, Bobet and Lenny Cruz, Ben and Glo Turla, Peaches Ocampo, Desiree Dare, April Lane Giao, Melissa Juanito, Jamie and Jasmine Serrano, Jerome Malig, Crizen Cuenco, Harvey Hinco, June Tolentino, Orling Fajardo, Payawan and Fajardo family, Willie and Tess Payawan, Christine Joy Payawan, Salonga and Libut family, Luella and Leopoldo Sadia, Leus Erin Dominic Sadia, Sadia and the Mesa family, Aida Mendoza, Pedro, Erlinda and Ines David, Edgar and Connie Angeles, Freddy, Dave and Cherilyn Capanas, JR and Karel Maglalang, Romel and Josie David, Rog, Rian and Rian Ashley Caniero. Para king makapasubaling kaya Donanda, Ripol Wadman, Boyet, Roderick and Rexen David, Jason and J.R. Chua, Pablo and Reynaldo Giao, Cons and Bless Apimuar, Jesus Tayag, Reyna, Angelet Halili, Ralph Gabriel and Ralph Gian Sapnu, Romnico and Erlinda Halili, Magtuloy family, Patricia Gonzalez, Ethan David, Nicole David, Marita and Lito Paule, Patrick, Janina and Miguel Rivera, Kyle and Josh Hinco, Nell, Arlene and Ferdy Nuki, Ami Lu Nikdao, Jay, Tay and Marty, Ruth and Leo, Juan and Maribel Kayanan, Frederick and Jen Castro, Jensen Paul, John Patrick Pasion, Leo and Chris Charing, Irene Castro, Carlen Cruz, Jean Alfred Kayanan, Mary Joy Punsalan, April and Alfredo Kayanan Jr., Juan Paulo and Carlo Dominic Sanchez, Laura Galang, Manlulu family, Rodriguez family, pamilya ng Apungading, Vicky and Cesar Reyes, Jean Jr. Duque family, Nicole Nolasco, Nitz Nolasco, George, Flora and Dave Tambalo, Michael and Nancy Tambalo, Cycle and Shakira Tambalo, Ariel, Aaron and Paula Sanchez, Arnold, Yvette and John Sales, Dolor, Heidi and Lutgarda Sanchez, Elida and Iris Sales, Bethan and Dax Sales, Krypton and Edna Sales and family, June, Wilma and Nazar Ray Sanchez, Louie, Joyce and Kayan Bancolita, Christopher and Hazel Bansil, Pete, Zenny and Crizen Manlugon, Chaik James, Madonna and Lucas Manlugon, Lester and Janice Manlugon, Daniel and Corinne De La Peña, Haley, Ethan and Stella De La Peña. Para king malagwang kapaldanan di Paul Christopher Pineda, Desmond Malik, Cherry Cruz, George Hinco, Bonifacio Malig, Tom Laksamana, Ernesto Mendoza, Francis Kiambao, Minerva and Jomar Kiambao, Esther Paruguao, Marina Osorio,
Wenceslao Coñonero, Florencio Lozano, Lota Salenga, Estrelita Soriano, Priscilla Aguilar, Kate Villa, Orit Ofstin, Jordana Mezzetti, Alfonso Nuki, Clarita Nuki, Santiago Tayag, Richie Rivera, Joseph Gosum, Henedina Bituin, Beata Coñonero, Venedita Amante, Ines Torres, Joel Tubig, Ines Gosum, Cirilio Cuenco, Purificacion Gosum, Sita David, Marta Sevilla, Joel Guanlao, Glenda Ocampo, Ace Torres, Consuelo Mendoza, Amado Ramos, Telma Rodriguez, Joseph Ferrer, Jesus Enyoli Tayag, Irenea Quiambao, Lydia Giao, Fernando Danganan, Carmelino Giao, Arsenia Hinco, Josie Hinco, Aguedo Sahagun, Clarita Grozum, Vicente at Juanita Regala, Sophie Romero, Ezequiel Hinco, Elfreda Manipor, Alain at Mini Lakindanum, Eliseo and Laura Medina, Maribel and Yano San Juan, Karen Salalila, Baby and Princess Serrano, Mariana Lapid, Claire Lapid, Salvador Mina, Sonia Bea Aquino, Teodora Macaspak, Manuel Bustamante, Susan Santiago, Sophie Romero, Billie Jean Pineda, Len Castro, Jovencia Rivera, Annette Lakindanum, Dominga Barbo, Aiza Suarez, Feliciano Castro Jr., Francisco Domingo Jr., Lourdes Ocampo, Cheryl Regala, Charis Dinhotian, Francia Sandig, Debbie Lim, Bert Soriano, Liceo and Laura Medina, Rosa Gintu, Grace De Jesus, Justin Francisco, Ernesto Angel Jr., Rogel Escabillas, Estelita Cauleng, Seng Cauleng, Ella Llano, Miracle Claire Cabling, Ricky Lusung, Jan Aquino, Domingo Sharon, Mauricia Tayag, Analisa Jamela Maria Cristina Garcia, Rosalina Alberto Archie Rodriguez, Marian Cuenco, Dentor Nuki, Ernesto at Lisa Angeles, Ernesto and Arsenia, Ana Marigilas, Encarnacion Mateo, Jackie Lu Ocampo, Jessie Rodriguez, Nora Manlulu, Maria Teresa Katakutan, Mary Frances Tanchueco. Para king kapayapan din kaladwa di Tito Lourdes, Bernardo, Hayden, Leonila, Heidi Estaquiao, Elena Severino Rebecca, Clemente Sabina Jeronimo, Edilberto Belen Gregorio Francisco Mariano, Tito Lourdes Bernardo, Hayden Leonila, Heidi Arsenia, Magdalena Emanuel, Angelina Celedonio, Gertrudes, Cesar, Rogelio Oscar Angela Francesca, Precious Angel, Ruben Ernesto, Among Jess Mariano, Lourdes, Lucina, Ruben Sr., Ernesto, Fulgencio, Rafi, Randy, Charlie, Fernando, Francisco Sr., Ignacio, Carlos, Feliciano Sr., Modesta, Erlinda, Raimundo, Maxima, Francisco Sr., Crisanta Roxanne, Benedicto, Arsenio, Maria, Alfredo, Andres, Anastasia, Maria, Dionisia, Catalina, Jesus, Roque, Macaria, Hervasio, Teodora, Constancia, Ising, Lito, Julian, Oscar, Nicole, Ben, Let, Lina, Jerry, Gilbert, Boy, Carol, Amor, Apong Usta, Maria, Roberto, Numerato, Benito, Abel Sr. at Jr., Rosita, Alfredo Sr., Adelaida, Rafi, Melania, Francisco,
Bernadette, Maria, Salvador, Josefa, Fernando, Alfredo, Lorenzo, Adelfa, Bernardita, Domingo, Romulo Sr. at Junior, Ursulina, Jerry, Jose, Narciso, Iluminada, Lucia, Calixto, Manuela, Conrado, Apolinario, Lucina, Socorro, Herman, Mildred, Luis Jones, Joe Johnsons, Grace Isabel, Pio, Belen, Margie, Pablo Sr., Florentina, Julia, Valentino, Gerardo, Virginia, Cirilo, Pasencia, Esterita, Rodolfo, Consorcia, Flora, Jesucito Jr., Richard, Lourdes, Petronia, Tereso, William, Felino, Marina, Domingo, Trinidad, Jim, Jerry, Joseph, Christian David, Narciso, Elena, Gregorio, Angelina, Perlita, Fortunato, Virginia, Pablo, Bernabella, Wilfredo, Salvador, Beatriz, at dingmaldang kaladwaking purgatorio, lalong-lalo na ret ang ala ng makaganaka, Karela.
King lagyo na ningibba, amponing anak, amponing Espiritu Santo, Amen. ing kapayapana ning Ginoo manatili kaya kayungan. At keka antimurin. Kaluguran kong kapatad, pagmasusyan tayo ngeni, ing Domingo na ning Pentecoste, ing panyatang ning Espiritu Santo, karing alagad na ning Ginoo, at manibat ka rin, mitmong sikanan lob, pisyagda na, ing mayap abalita ning Ginutang Heso Kristo, na yang umpisana ning kakatamong Santa Iglesia. Manalangin tamo po kaniting misa, na sana ing Ginong Jesus, itubod niya naman kaya katamo, ibulos ne kaya katamo, ing kayang banalay Espiritu, ban kanita mitmong sigasig tayang ipasyag, ing kayang lugod at pakalulo para king metong at metong. Tahimik tayo po sanang anyaduan, iting banalay Espiritu, king Ginutang Heso Kristo. Ginong Jesus, pepadalame ing banalay Espiritu, karing kekang alagad, at dininanong sikanan lub ipasyag ing mayap abalita mo, Ginoo pakalolo. Ginoo pakalulo. Heso Kristo, ibiyemya mo naman iting banalay Espiritu, kaya kamingan, ban kanita mitmong sigasigming ipahayag ing kekang lugod at pakalolo, Kristo pakalolo. Kristo pakalulo. Ginong Jesus, paboren mong iting kekang banalay Espiritu, palablabano ring biyemi at ding puso mi, king lugod mo, Ginoo pakalolo. Ginoo pakalulo. Ing Dios sa mayupayang tuto, pakaluluwa na katamo, at kimpangapatawad na ring kasalanan tamo, idala nakatasana, king biye, alanganga. Amen. Amen. Abi-abi tayo pong ining purian, ing Ginong Dios. Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria in excelsis Deo, et nemo ac hominibus, Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria in excelsis Deo, et nemo ac hominibus.
Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria in excelsis Deo, et Max hominibus. Manalangin tamo. O Diyos, amiglalang karing sabla, ipangisnawa me kaya kami, at king kaya kaming yato, ing banal mong espiritu, na babye at pasagiwa na kami, ibayo at itimawa, ing balayan mo at ing buong yato, king lagyonaring Jesus, aginumi. Amen. Pamamasang ibot, king libro ring dapat do ring apostol. Iniyang miras singal do ng kapiestan ning Pentecoste. Ding sablang talasalpan tayo, makatipon lo king metong alugal. Kabudabud mika alingongo, menibatan king banwa. Abalamu biyong ning masikan na yangin. Kitmuane ing bale, anong nula pakaluklok. Kaybat ding balamu dakal adilang api, ikit dong mikakalat. Ating balang katawo, mika atinya kareti, king tulid na. Mikat manla, king Espiritu Santo. Migmula lang migsalita, karing miyayaliwang amanu, agpang king pigkalub na karela, ning Espiritu. Ating Hudyo karin Jerusalem kanita, debotos lang menibatan karing miyayaliwang bansa, ning yato. Inyang dimdamda, iting alingongo, may tipon-tipon la ring dakal na tao. Mengas danlangan, uling dimdamdong migsalita ring apostol, king amano ng siswan, ning balang metong karela. King pangasdandat pangamulala, ngarang sinabi, elangan wari tao Galilea, deting tawong magsalitang makanyan. Makananungeni itamungan, daramdaman talang magsalita karing sarili tamong amanong siswan. Kaya katamu atin menibatan Parcha, Media at Elam, atin munamang menibatan Mesopotamia, Judea at Cappadocia, atin menibatan karin Ponto at Asia, Phrygia at Pamphylia, Ehipto at karing distrito ning Libya, malapit Cirene. Dingaliwa naman kaya katamu, menibatan la Roma. Hudyo ang ponpaganong mga kumberti king Judaismo. Dingaliwa pa menibatan la Creta at Arabia. Makanyan man itamungan, daramdaman talang magsalita karing sarili tamong amanong siswan. Sa salitara ing makapagmulalang bagi, de patana ning Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Itubod may espiritu mo, at ibayo may yato. Itubod may espiritu mo, at ibayo may yato. Purian may Ginoo o kaladwa ko, o Ginoo akakong Diyos, ing degulan mo emunano. O Ginoo din kekang lelangan, ela mabilang-bilang, mitmuya inyato karing kekang lelangan.
maing espiritu mo, at ibayu maing yato. Nung patluran mo ing karelang pangisnawa, mga matelo, magbalik laking alikabok a ibatanda. Dapot kabuddinan mo lang pangisnawa, kumabsila at ingyatu pagkaluban meng bayong biye. Itubod maing espiritu mo, at ibayu maing yato. Ing ligaya ning Ginoo, manatili sa kapilanman. Mipaligayan niya sa aking sablan ng lelangan. Manano na sanang ingkana kong pamibule-bule, makahibye tula keya, uling king Ginoo tutula ko. Itubod maing espiritu mo, at ibayu maing yato. Itubod maing espiritu mo, at ibayu maing yato. Pamamasang iba't kimumuna ng sulat San Pablo, karing tao, Korinto. Alang makasabi, Jesus ginuya, subali mo nung patnubayan ng Espiritu Santo. Atin miyayalawang uring kalam espiritual, dapot iba't langan king metong mong espiritu. Ating miyayaliwang paralan, ning pamanyuyu, dapot metong yamu ing ginong susuyuan. Ating miyayaliwang kagiwan, dapot ing Diyos, yanaman ing babye kareti. Ing balang metong, mirinan niyang katunayan, king atsuya keya ing espiritu, para king ikakayap ding sabla. Uling i Kristo, may ngari ang katawan ating dakal adake. Makanyan man, metong yamong katawan, bistaman dakalyang miyayaliwang dake. Makanyan mo naman, itamungan, Hudyo at Grego, alipan o timawa. May binyag tamo king metong mong katawan, king kapamilatan ning metong mong espiritu. At itamungan, minumtamo, king metong mong espiritu. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Meka keni o banala espiritu, katmuan mo ding puso ring matapat keka, at palablaban mo karela, ingapining kekang lugod. Ing Ginoo, manatiliya kaya kayungan, At keka antimurin. pamamasa king mayap abalita, agpang kang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. Kanitang bengi naningaldo muring ita, mitipon la ring alagad, pakakabat la ring pasbul king lugal, anong nula makatipon, ulining takot da karing Hudiyo. Di natangya Jesus at
tinalakadya busal da nga nakarela ing kapayapan manatili kaya kayungan. Pangasabi na niti, pepakit no karela ring gamat na ating katalindiki nga na. Mesayala ring alagad panakit daking Gino. Pasibayo ng sinabing Jesus karela, ing kapayapan manatili kaya kayo. Nung makananuna kong tinubod ning ipa, makanyanda kayo naman tutubod. Pangasabi na niti, pengis na wana nala at sinabi na, tanggapan niya ing Espiritu Santo, nung patawarin niyo la ring kasalanan ning ninuman, mi patawaran la. Ing eyo patawaran, eya mi patawaran. Kaluguran kong kapatad, ing mayap abalita ning kaya katamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Mayap agat panapon po kaya kayungan. Mayap agat panapon mo naman kanako. Kumusta ko po? Mayap mo naman po. Umunandili, paliwanag ko po ring adwang imahen kening arap, ing keni pong malapit ka na ako, wapin po ing imahen ng apong Santa Rita na pigfiestan taya po napon. Ketang banda kong kaili, ing Birhen ning Pentecostes, uling agpangking tradisyon, kayabeya ing Birhen, anyang minunayang datang ing Espiritu Santo karing alagad at magumpisa kanita may kasi ka na naloob ipasyaging may pabalita umpisa na ning kakatamong Santa Iglesia. Makuya diya mo po yung Ebanghelyo ngeni, ibat yakang king Ebanghelyo ng San Juan, chapter 20, verses 19 to 23. Magsalitaya tungkol king Espiritu Santo na pagmasusyan taya ing kafiesta na po ngeni. Ita mo Katoliko, maniwala tamo mo king metong a Diyos. Alata pong dakal a Diyos, anting sasabihan da rin aliwang sekta. Tetang sasabing dakal ta Diyos, ilang dakal Diyos sa samban. Ita mo po, metong yang Diyos ing panwalan tamo, pero ining metong a Diyos sa ini, pakilala na ing sarili na, anting Diyos iba na miglalang king eganagana. Anting Diyos anak na mipako king krus para kaya katamuan. At anting Espiritu Santo na dindam taya, binyena ning Gino, karing kayang alagad at kaya katamo. Mayan niya mo pong ipaliwanag at ipakit ing Diyos iba, isipan tamo mo ing malagong kalikasan at king kayang upaya at saguling makapag-relate king Diyos iba. King Diyos anak makanyan mo naman po. Lon miya mo ing ginutang Heso Kristo mipako king krus at akit tanat panamdaman tana ing maragul ng lugod para kaya katamuan. Yung problema po ing Espiritu Santo. Alayang imahen, alayang larawan. So makanano tayang tangalan at samban. Samban mewari ing metong apati-pati. Iteng larawan na king mapila na parte ng Ebanghelyo. Or metong pangisnawa. Anding binyena ning ginukaring kayang alagad. May akakit ing Espiritu Santo. Nya Espiritu ya eh. So masakit ya pong ilarawan alayang imahen. So, inggawan tanamo po, lontaya ing obra at gagawa ng Espiritu, at making makanya na paralan, agyo tayang alarawan at atalan kimbietamo. Nanuwaring obra na ng Espiritu Santo. Minsan po ing Gino sinabi na karing kayang alagad, itubod kaya kayo ing Espiritu Santo, at iti ya ing pagganaka kaya kayo.
Sopa na kayong tandanan nyo la, ringgang gewa ko at sinabi ko kaya kayo. So, ing Espiritu Santo yung bala mo memory, pigaganakan, tatandanan, ita ing gawa na kaya katamu, ya ing mitutulak kaya katamu, bantandanan taya, ing gewa na ning Ginu at akilala taya, ing Diyos kapamilatanan niti, at mikasikan lubtamong maging maganaka at sumulong kimbiyatamo. Mas konkreto yung pong alarawan siguro king makanini. Anya pong meteya itatang ko, bayo miya living ing katawan, tinipon ko po rin kapatad ko. At sabi ko karela, nanuing metong atatandanan nyo kang tang, bayo taya ilibing itatang. Mig-share langan po rin kapatad ko. Itang kinwento na ning bunsuming babay, yapong eko akalinwan. Nga na po, anyang magumpisa kong magaral at tatandanan ko kang tatang, titas na ko at kakarga na ko karing pagona at matulan na kong dadala bubuat king eskwela. Ikit ko kanita, adwa kami mong mikaklase ing bubuat ng tatang mi karing pagobi, karing pagoda. Itang metong kong kaklase, bubuat ng tatang na uling lumpuya, eya milakad. Ako, milalakad ko, pero obat babuat na akong tatang king pagona, uling pagmargol na ko at kaluguran ako. At balumi po ita, kaluguranin deling tatang ko, uling yang bunsong babaeng anak na. So ita po ing atatandana ng wali ko kang tatang ko, kalugurane at pagmargol ng tatang ko. At uli na nita, may kiyang matapang kimbiyena, mabia disposition, masaya, kagraduate na po, agad yung Mira State, may gobra ka rin, at ngeni, yangan ing papagaral karinggang paunakana. Bakit? Uling dinagulyang balo ng kaluguraneng tatang ko. Pagmaragul ni, anya yaman kaluguran nila, renggang paunakana at papagaral noangan. Ito po ing dapat na ning Espiritu Santo. So pa nakatamong aga na kaya, tandanan niya, ing kaya pa na ning Diyos para kaya katamu, ban kanita din na nakatang sika na lub, maging maganaka at mabibiyeng mayap agpangking kayang amano. Deng Hudyo po, nung isummarize may kareng Hudyo, ing buong banal na kasulatan, isummarize na king metong mong amano. Ating amanong iti, wapin ing remember, tatandanan da. Bali po ing minunang misulat libro keng banal na kasulatan, aliwa ing Exodus, ay aliwa ing Genesis. In the beginning, God created the world, and aliwa po in Genesis. Ing minunang misulat libro keng Ebanghelyo, wapin po ing Exodus. Tatandanan da ring Israelita, makanano nung linigtas ning Diyos, iba't kimpanga alipanda king Hepdo, at gewanong banal abalayan, ing balen a pinili. At kay Batnanita, uling gaganakanda, ing upaya na ning Diyos, linigtas nila, inisip da, ing Diyos ay ni, may upaya ya siguro, yabo naman ing ginawa king banwa at yato. So kay bating sinulat ing Exodus, may balik la, sinulat de ing Genesis. Uling atatandanan da, eda kakalinwan, ing kayapana ning Diyos karela. Kaya katamo pong Pilipino, importante naman iting kapigaganakan, ing memory. Bali po, tayo man pansin ining memory nga ini. Papansinan tayo mo po tang mewalane. Ating ko pong kakaluguran madre, mira siyang 96 imana. Adat muli at bisitane imana, mga pakyakya.
Kasi po tang lumapit ya kang mana si Claudia, loneng mana, ninui ka. Ala neng memory imana. Nanay atandanan man, ining anak ng madre. At sabihan na ning madre kanita, ako yung anak mo, ing madre. Aliway ka. Ba't ipakeni itang metong madre, yung balo kong anak ko, aliway ka, ninay ka. Tama kanyan? So akitaya mo po ing halaga na ning memory, potang alane kaya kata mo, potang tutuatana. Minsan po migsalita ko karing mga tuwang babay, banano yung laging organisasyon da, at pisasabihan may impa magpatawad, forgive and forget nga ako karela. Ing metong po may ngutang iya, batuanong pong babay, nga na, amo nga na, itang forgive mayan niya. Itang forget makanano miyang gawan. Uling emya kalinwan, ing dew kan agewana ning meto nga tao kaya kami. Makanano keng makapag-forget nga. Linawi ako lo, mga tuwalangan. So sabi ko karela, Apo, eko pumigaga na ka. Mapilan mong bulan kanyan, kalinwan nyo na ita. Uling eyo na atatandanan. Ano po kahalaga kay katamong Pilipino ing memory? Potang atin kang kakaluguran, abalitan mong dinalan niya, may masyalya, kay bat nakamandelanan, man pepaindis po, man dinalan king balemo, at nakatamumwa. Sabihin tamo, nakuman aga na ka. Okay? Importante kaya katamo, dakuman aga na ka. Dakuman aisip. Mahalagay po kaya katamong Pilipino, ingaga na ka. Anya atin tang kasebyan, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, ay hindi makakarating sa paruroonan. Uling itang Pilipino po, makuyad da memory. Saguli mangalinwan tamo. Saguli kelinwan tamo itang karumal-dumal gewa ng Marcos kaya katamo niyang martial law, dintang niya inganak na, masanting niya, buboto tayo. Kelinwantana, itang dewa ka ng anyang martial law. Tetapustahan, ining administrasyon ng eni, na pinalpak keng COVID, mapilan mong bulan, halala na naman, tetapustahan, boto yan na naman, dengang aliporis na. Anya eta susulong anya eta mamasenso, uling makuyad ta memory. Agad tang mangalinwan. Ing Espiritu Santo, yaing Diyos na mitutulak kaya katamo, banganakan ing kaya pa na ning Diyos kaya katamo, ing lugod na ning Ginu kaya katamo, ban kanita mabibietang mitmong kayapan at tutuki king kayang amano ning lugod at pakalulo para king metong at metong. Amen. Amen. Pabre niyo pong arian kaining homilya, king kwento, king metong nga kanta. Mahilig ko pong magkantang yan panupayayo po. Balo de siguro ring makatway ni. Try to remember the kind of September when life was slow and oh so mellow. Try to remember when life was so tender and no one wept except the willow. Try to remember. Hamanwanan ng kanta, balikan niyo. Anyang mayan niya ingbiye, anyang masanting ingay gana-gana. And when you remember, tantawli ng linya ng kanta, try to remember, last line na, then follow. Potang aga na kaya, ing kaya panan ng Diyos kaya kayo, mayanang tuki kaya. Amen. Ipasyag tayo po yung kasalpantayanan
sasalpantaya ko, King Diyos, ipangmayupayang tutu, lila ng King Banwat Yato, at kang Heso Kristo ang anak ng bugtong aginuta mo, pengagliking upaya ning Banala Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, tina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliyang mebye, pepayta siya banwa, makalukluk, wananing Diyos, igpang mayupayang tutu. Ibat ka rin, magbalik yan naman keti, banmukum ka ring mabye ang pong menga mate. Sasalpantaya ko, king Banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawa da ring kasalanan, king pangasublirang mering mete, at king bie alanganga. Amen. manalangin tayo ni King Dios, nga tamong manigapu kaya, Ginoo, itugtugme kaya kami, ing kekang Espiritu. Itangan po. Ginu, itugtugme ke kami, inke kang Espiritu. King Yato at King Iglesia, ningke kaming panahon, ang magdulap kapanayan, at metong apami biyebye, King Payintungol. Ginu, itugtugme ke kami, inke kang Espiritu. Karing bansa ning danop at gera, ang magdulap, tula at saya. Ginu, itugtugme ke kami, inke kang Espiritu. Kaya kami ngang makatipon keti, King Lagyo ning Ginu, anting katawan ng Kristo, para King Bie na ning Yato. Ginu, itugtugme ke kami, inke kang Espiritu. Karing hanggang taong magdulap, metong abutil, ning katutuan, busal ning lulam at kagutgutan. Ginu, itugtugme ke kami, inke kang Espiritu. Para po karing kapatid tamong mag-birthday, Carrie Ann David, Lucy Reynolds, Jimwell at Jace Lauren Angeles. Para po karing kayadwana ng Celi Lanusa, Henry, Charmaine Joy David, Baby Rodriguez, Celia Lacanlali, Villarica Kubakub, at para po karing kapatid tamong masakit, Helen at Victor Rivera Jr., Rodante Malonzo, at king kapayapanan ng kaladuan ng December Bognot. At para po karing familia tamo, karing intention tamo, malugod at tahimik talang idawon King Dios. O Diyos, aginumi, itubod miya naman kaya kami yung banal mong Espiritu, banakenturwanan at dinansika ng loob, ipasyag yung kaya kang maya pabalita, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
Manalangin kay kapatid, baning kay katamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan niya sa ning Ginoo iting daon karing gamat mo, king ikapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamong kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O ipaming miglalang, tayra na kesana, ning sablang katutuan, ning pengako mong Espiritu, ban ibulalag na kaya kami, ing kabilugan ng kabaldugan, niting banalamisa, king lagyo ng Jesus, aginumi, Amen. ing ginumanatili kaya kayongan, At kaya ka antimon, isipan niya at luguran ng Diyos. isipan miya at kaluguran. Pasalamat taking Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay karapat dapat at matulid ing pasalamatan na kamparati o ipa. Kingal do iti tinubod me ing banal mong Espiritu karing pinili mong maging kaya kang anak. Kapamilatanan ning pamikarakera kimbierang bugtong ning anak. Inya delame king kayang kaganapan ing misteryo ning kaya kaming kaligtasan. Uli nita, kambeda ring sablang koro ding angeles, daralit ning kaya kaligaya at ngamingan kakanta. O Diyos, ay pami, tutukang banal at buriming paramdam keka, ing kaming kapasalamatan. Daraon mila keka deting tinape ampong alak, at aduan ming itubod me ing Espiritu Santo, bandeti, malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Ban kanita, adaon mi keka, ing pigkalub mo kaya kami. Ketang benging bayo yamate, kabang kasulong nala rin kayong kakaluguran, king karelan tauling hapunan, kinuwaning tinape, pepasalamat ya keka, pirasune at binyene karing kayang disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye. Iti yung kanakong katawan, amidawon para kaya kayo.
Makanyan mo naman kay bat na ning hapunan, kinwaning kalis. Pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayang disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo talang hanggang tipan, ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banketa, may patawaran la ring kasalanan. Daptan niyo iti anting kapigaganakan kanako. Gaganakan tayo ng Ginoo anya matulat ang ipasyag ing misteryo ning kasalpantayanan. Iba, uling kaluguran mo kami, agkatan mo keng lumapit king kekang dulang. Katmon mo kami king tula ning Espiritu Santo, kabang tatanggapan mi ing katawan at daya ning kekang anak. Ginoo, alakang kakalinwan ng karing anak mo, adwan ming ingatan mula deng kaluguran mi, lalong-lalo na Francisco, kaya kaming Papa, Florentino, kaya kaming Obispo, at panalangin mila, ding kapatadapari, ding kaya kaming makatwa at ding kaya kaming miyangubie. Ganakan mo la ding daralan kasakitan at lungkot. Ganakan mo ding Kristyano no karin lapaman at ding sablang tao king mabilo gayato. Lalong-lalo na ding masakit at ding pakakalolo. Maglapo kaming kapag mulalan po ang akakit ming gagaan mo para kaya kami kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya ibang mayupayang tuto, kagum ning Espiritu Santo, pupuri ang dakat parangalan, manggaman, kingalanganga. Ngani ponting metong familia, abe-abe tamong mipa panalangin king Dios, karing amanong likwa na kaya katamo ning Ginoo. Kami acubanwa, misamba niyang lagyu mo, datang ke kami impamaghari mo, mi pamintuan niya ing lug mo, keti sulip antibanwa, keti sulip antibanwa. Ing kakanan mi King Aldo, biemu King Aldo ngeni, at ipatawad mo ding salami keka, anti ing pamamatawad mi, karing mi kasala ke kami, emu ke ipaisawul kintuksu, nune ikabus, King Marok, ipami. Ikabos mo kami o Ginoo King sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan, King panahon mi, ban King kasopaning kaya kang pakalulo, parati kaming may kabos King kasalanan, at miligtas King sablang kaligaligan,
kabang maninaya kaming mitmong kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian at ing kayupayan at ing ligaya, manggamang king alanganga. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, no nilawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapanan ng Ginoo manatili sa nakapilan man kaya kayungan. At kaya ka antig Patula tayo pong ibigin ng kapayapaan ng Kristo, King metong at metong. Kapayapan po kaya kayungan. Peace be with you po. Peace be with you. Bye. Ini po yung ginotang Heso Kristo, yung kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan na ningyatu, mapalad tamo itamong mayayawos, tanggap king Ginoo. Ginu, ek matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na po. Panalangin po para karingatsyo karing pibale-baleda, O Jesus ko, sa salpantayanan ko, kingatsyo ka kabanal-balalan na sakramento. Kaluguran da ka may king sablambage, at pagnasan kong tanggapan da ka. Dapat paulingin ng pinandit, era ka tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual king puso ko, kakaulan da ka bala mo wari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Emo sana paintulutan, ing kapilan man, mikawani ko keka. Amen.
Mapilan mo pong kapabaluan. Bukas po, May 24, Lunes. Excuse po. Bukas, May 24, Lunes, alas 6 ning abak, atin tamo pong misa kening museum. Misa para karenggang butol na alang lagyu na milibingking sementeryo. Detanggang miyangubing ala nang makaga nakakarela, ala nang mag-claim. At ito pong sablang miyangubie na akol-kulmi po anyang tibigan miya itang lumang apartment king sementeryo. So bukas pong alas 6 ni ngabak, pag misa tala, pangaditala, kay bataning misa, lumakad ko sementeryo. Bakong bindisyonan, detang special dang pansyon daring meteng alang lagyu, ang poretang alang mag-claim, ban kanita, misarana ing kwentuda. Okay? Kay bat na po nita, ding magobra king sementeryo, ilang bindisyonan ko, uling umpisan na pong gawan, ing bayong apartment, king kakatamong sementeryo. Paki pangadiyo po, renggang magobra ka rin. Kadwa po, atin pong mangutang, o ba't deng misang mete, ken lang museum, deng aliwa ken ipisamban. Tandaan niyo po ini. Tandaan niyo ini. Gang ako po, maselan ko kanini. Ala ko pong kikilingan. Ala kong didinan pabor. Ala kong boring maagrabyado. Pante-pantengan po kanako. Den pagmisa ko keni, uling may kisabi lang magmisa keni. Pagkisabi ko pong ing misa ning Meteo ketang garden, mabisa ko po. O ba't keni daw, kariningaliwa, magumpisa po anyang pandemya, susubukan tamo pong ilimit laring makipaglibing. E may puburing dakal laring makipaglibing, anya ken mong museum, karin gagawan ing misang mete. Uling ditaklamo, buring mititak mupin, ban kanita karinamo po ing misa. Pero nung makisabi ko pong burina ni miyangubye, keniya mi pagmisa po tang meteya, hanggang at lukayo mo, gawan tayo, keti ing misa. Okay? Kaya po, salamat po. Kay bat, dito pong bisang mamasyal kaya kayo, kening gulot, bayang lawen ing kaya katamong kolumbari, may gitne pong 90% yarine impagawa tamong kutkutan para karing abu dari miyang ubiyatamo. Pasalamat tamo pong maragul kang engineer Juanito Sunglao na iya pong bayong mamahala king sementeryo tamo, kang brother mo kayanan, ing PPC president tamo, agadeng apayari ining balak tamong kolumbari keni gulot. Pwede yun pong loan. At potang mamasyal kayo, apansin niyo po, ining bakod, pilatanan ning gasebo, ning kubo, ang po ning pisamban, matitibag ne po, mitutombane, tinulak na ne ring tanaman. Kailangan tane pong lasakan, bayo ating kapalyarian, at paggawa tayo pong lulanan mo naman abu, dari miyang obyetamo. Malati mo po, lampas ketang dati ng sukad ning malating bakod, ban kanita maayos siya mo naman ining bahaging ini ning kakatamong pisamban. Okay? So, siguro po kayong June 13, pabless tane ining kolumbari, at ban kanita ring bisang atinak pong balong manaya lamo, ilibing do ring karelang miyang ubye, abu, daring karelang miyang ubye, king kakatamong kolumbari. Iti pong kolumbari, makareservya kakatamo keti Betis. Dapat atin kong ninunong taga Betis, bayo ko milibing keni. Okay? Kay ba't po, atin pong libreng gupit, ngening daratang nga Biyernes, alas 9 ning abak keng museum, para karing babay. At itang isipan ng babay la. Libre pong gupit, karela, keng Biyernes, alas 9 ning abak po. Kay ba't detang pepamisang pasalamat kari Pedro, Erlinda at Ines David, pakisabi pong mayap nung pwede yang dumalan king opisina kayari na niting misa.
At pasalamat tamo po taulindili keng Fiesta Committee ning Milabas sa Banua 2020, panimuna na pong BM Tonton Torres, ing taulida pong proyekto, pepagawadong tolda renggang baryo Keti Betis. Reng mapilan at syula pa po Keti makatalakadla, uling pekisabi ko kareng baryo Keti la pa, uling gagamitan tala ng mangbisang Domingo, dakalaring tao. So kaya rida po niting pandemya, misubli la karela at denggang baryo at ila pong toldang makanini. Salamat po kang Tonton at ding Fiesta Committee ning 2020. At ila pa pong tauling project, iling generator tamo, bayo ya naman po, karela ya naman po yung proyektong ita. So deta mo po, dakal pong salamat kaya kayungan, talakad ta po para kin tauling panalangin. Panalangin tala po rin kaya katamong cemetery board, din kaya katamong PPC, na sana lilungan na lang ng Espiritu Santo para karela, din karelang proyekto at para karing anak tamo. Bapong Maria, mit mo kaking grasya, inginong Diyos at yukeka, nuwan ka karing sablang babay, nuwan niya pa naman yung buwaning at siyan mo'y Jesus. Santa Maria, induning Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan ni. Amen. Santiago Apostol, Panalangin, Santa Rita, panalangin mo kami. Birhen ning Pentecoste, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Ini po, ing simplita mong assignment nginimbengi or bukas po, kauli yu bali, nung mabiyala pari lolo yu ampoy lola yu, or ing matwa yung pengari, pakwento yu po karela, makanano lang mikit at mipal sinta. Or nung eda na atandanan, pakwento yu karela anyang panahon ding hapon or anyang peace time. Pakwento yu mo po karela. Ita mo po, salamat po. Ating Ginoo manatili kaya kayungan. At kaya ka antimuri. Bendisyonan na kayo at antabayanan ng Ginong Diyos at ng kekong familia. Ingib pa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Ing misa tamo midaw niya, umaya kayo king kapayapan at tula ng Ginoo. Salamat, King King Diyos. Maya pabengi po kaya kayungan. Salamat po king kekong pamanagon. Mimingat ko po potang muli kayo. Good evening po. King lagyo ning igpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Ginong Diyos ang mayupayang tutu, pasalamatan dako po. King maski ako makasalanan ko, linusan mo ko, uling king kanakong laga, nune uling ning ganakaning kekang pakalulu. Pekabsyan mo ko po, king kakamal-kamalan na katawan at daya ning kekang anak.
Ipanalangin ko king iti sanang banal a Eucharistia, ako sana daralaking pamanatol at parusa, nuneking kapatawaran at kaligtasan. Maging po sanang aligan ko iti, king kasalpantayanan at mayap padapat. Linisan na ako sapo karing kasalanan kong depat, at lukuban na ako king mipnong kapakumbaban at kapamintuan, at gawang mayap karing kapara kong tao. Proteksyonan na ako sa puniti karing sablang marok, mayayakit at mayayakit. Ilapit na ako pa sa keka, o Ginu, at tayran na ako king biye alanganga, kayabe mo. Tayran mo ko po akong makasalanan, king dulang nung nuka rin ka, ating kekang anak at Espiritu Santo, king tutu at maslaga sulu, alanganggang tula, at kagalakang alanganga, kambeding kekang banal, ipagkala mo iti, king lagyo ng Kristong ginumi. Amen.